Impact News na chayol khudingi oina sandokchaba program Impact Headlink for a Healthy Manipur hariba program asibu miyeng tabiriba mayambu joysibu shamna taram nokchari ngasigi Headlinki episode asida akhoi pujarakliba topic asi intrapartum monitoring haiba asini hiram asida takpi tambina bagi damakta Impact News ki studio da lengshinduna leire Dr. Victor Kuman, consultant obstetrics and gynecologist Shiza Hospitals ragi Dr. Butaram nokchari Doctor ahan mamaktada akhoi doctor dagi khangjaning basi miron bi singi thagi checkup chatpa technical term da haragana antenatal care hariba asiga intrapartum monitoring haiba asi anigi khena base karino haibasi doctor na khara kopna thambi ani si yamna khenai antenatal care harabadi akhoi hek miron ba horak badagi tha mapan tha tara akhoi thagi natraga hafta gi checkup chali base antenatal care ko aduga once akhoi angang kanogi pom dagi mabuk yek pa horakanda labor room da puchalaga akhoi tawriba monitoring akhoi checkup tawriba sister na doctor na yengiba patient bu dagi angang gi phibam yengese intrapartum monitoring ching do hariba intrapartum monitoring je labor room da changaba matung da yengba monitoring ai disina ka hatare laithokna bagi haibane mai kidi intrapartum haigadi labor da akhoi monitor tawjariba poche intrapartum partum haije akhoi gi labor jibu neba ko akhoi gi angang haidi pokting ada tasalakpa yeksalakpa howa thong han horakpa je koigi ka hata angang khau thong hang ba hore na hairi je labor changba horakpa ne ba once labor changba horakpa dagi koina delivery loi dibokti intrapartum monitoring chingdo doziki intrapartum monitoring tawbuje kamaina tawbuge kari kari khuju kalai naraga kari kari process chathabage intrapartum monitoring je khoi ka hata monitoring da yengdoi je khoi ka honi mama gi status ama yengani ko mama yakoi hydration status dagi magi BP dagi pulse kamaina lari mihun kamaina lari pharibra kholibra haidi labor ji yamna stressful oiba situation ni sidai ja mama da warak pado koina ka hatare magi nungaina ba hidak ni na khangde dagi koina drip kap na khotana toise dehydration yamna legam haidi ising yamna mangba state ne ba yamna stressful oiba ne mama gi status ama yengani angang gi status yengdoi ni angang gi status kamaina yenge habda koina angang gi manung da kamain tawri gi habje koina mathak tagi stethoscope tharaga angang gi mihun je dum yeng doine ba angang gi mihun je phari gai di labor da angang je phajana dum cope up tawri koina khang doine stress se mama khadagi na te angang da su yamna stressful oiba situation ne labor je stress se leiraga su angang duna adum handle tawa ngami gai di akoi labor je adum makha chathan doine normal delivery poktri bhawa adu in any case magi angang sine stress to lawu ngamaktre habe je koi angang gi mihun ji da koina khangba ngangoni kamaina khange khoi dudi kupna khana da bida mi hundu na khoina yam indication pi angang je stress to handle to ngam mi bra ngam de bra do ado ngam mi har ga di khoina labor do continue to hanba ngam de har ga na khoina different ko ka hatare technique season raga angang gi mi hundu pick up to hanba ngam da ngam da ga di immediate delivery ko adu ne khoina to do je na ma angang gi status ama adagi third ta khoi gi angang ji kamaina polakani har ga di labor hoba angang contraction angang khau tasalak ba horok baje contraction du khata da koina kano taw na ta ba ko contraction hek horaga di dum pok to leire haiba leite contraction ji kamaina leri adequate oi ribra marang kaina oi ribra marang kaina haidi khoi gi frequency da hai tare minute tara da frequency kyam frequently contract tawri ko contract taw kana kyam kuina tawri kyam kanna tawri haiba mayam se loina koina yeng doi ni monitor taw kan da intrapartum ji da ko side by side contraction leiraga angang khau thong do hang draga di mu pok pa yaro dine adu ju amu timely assess tok doine koina angang khau thong hang baje dum mai magi hangbam thokpa rate ta hangebra thing na hangebra suang hangdribra simi am je assess tok bojin pura intrapartum monitoring ching doi na doctor haisina di je angang kano yaro matung da doctor na numit ama tharak toine ko ngasi numit si nang delivery date ni hana ani kano contraction or labor pain kem laktraga ju mangoina da kano hospital satlaga lei doine ko leiraga kano adu leiba matam dagi poktri phawba sida monitoring toriba mayam se intrapartum da ching doine yes koina once leiba hospital da leiba dagi intrapartum chingoi koina hospital da admit tawra ko admit tawbaje koina admit tawbagi su koina ga kai haitare kana je admit tawni habagi yamna koina khanna kumna khana raga admit tawbane koigi EDD haina angang pokpagi tha natraga numit tha baje adu da pokani haba leite ko adugi date to di doctor akoi da maje pokpagi matam je akoina leppada kai haitare akoi da
decision ama lau ngamna bagi tha bane adu da pokani natraga adu gi no ama natra nini mamang da natraga nini matung da pokani haiba leite ba ko ki adi condition du gi matung ina hadi mama du gi matung ina koina ngang se ji ed haiba koina lepi ba tha du date tu gi ko mamang da pokadra maning da eitha ba yari bra haiba mayam se loina naina du ne ba ko adu da ne koina ultrasound ga mu lau da na khotana test mayam mu tawnari je pom dai matam da si mayam je naina na mane khoi gi matam di sure adu thengda ba ya gidra natraga matam walingai da ma se pok darka tagadra ngang khalaga pok darka tagadra haiba mayam je ne ba ko adu si mayam je khanaraga ma je admit to ba yare ko ngan na pok ba gi admit to ba yare natraga ma je mathangi hafta da handak date yaure adu mathangi hafta da ko ba ya gi ni adu admit to je haiba ma ko admit to raga ma je koina thamdoi ne ba antenatal care do idune ba simyam simyam antenatal care do na determine to gune patient je karam kan admit to gune ko admit to matung da admit to je either patient je mathanda ye ga labor da lakwa ma ko adi ye ga laga ju yam kanna progress to de thong yam hang bana ti har ga di nong madum thamaga ko kitang progress later kan amuk labor room haijina oina intensive care ji ke in haijagi ba mayam do intrapartum monitoring to goda ba jaga sine labor room na delivery to ba jaga se ko from the pusandoi ne ba ko joda sigi pusandringai da admit tawraga thambase si aduna haja kana admit tawdoino ko aduda leire the once amana labor da lakwa ma atopa mana kana je kana gu mama thadi suraga jigi ain have idi do yaudriba deliver to boi darka di taraba yek padi haudriba adu go deliver to bodi ma je darka taramni na adu hidak tharaga som haibi gi ba hidak tharaga yehan ba khon ba do adu haudoine ba ko yehan ba hauba gi hidak hek thaba go intrapartum ching de ko hidak tharaga ma je yek ba hautri phokti monitor to gi ni ward to dum ko adu once manung da pushal hadi labor do kitang progress to ha kan active labor hai je active labor yaw ra har ga di manung da shift to raga intrapartum monitoring haurani okay adu ga theng na pokpo su dum yauri theng na pokpo na khoina complication kam ta laite adum ngai gi ji mathanda yek pa ngai gi ji hana thamba kangu am su leiri adu kangu du su mathanda yekla gadi phare yek tra gadi matam hendo ga ju yam ka hen hendo hon da ba ko koina thai ba matam do gi hafta ama khai dei hen hendo hon de adu hendo gadi pena admit to ga ma ju ji ki have induction do tawna ba admit to yo thai hendo ga to hida ka pa ga level la khan yes hida ka pa ga to do doctor hoji ki har intrapartum kano monitoring je hoji labor room da to monitoring je mai makhan mayam leram do mali kari kari makhan gi monitoring lai ba makhan haina to ana pura makhan oina di leitre ko haidi types oina di leitre da intrapartum monitoring je koina ka hatare makhan hydra bida khoi gi tawri je koina khoi gi setup ta tawba ji kan tawnari jing je khoi gi stethoscope na doctor jing na chala ga fetal heart rate jing je yeng busine ba ko every at the interval ko frequency ama da koina yeng na every half an hour higher every 15 minutes higher case to case depend to ba ko si ja adu tawba ama ko aduga atopam na electronically khoina monitor tawba ma khoi gi CTG ana machine ama lei CTG hai je khoi gi cardiotocogram hai bane aina ji hai je uterine contraction ga fetal heart se ani mak se pan combine tawdene se angang khoi gi miron bigi mabuk ta khoina kano instrument gi hai probe detector je napaga thamane ba ko belt ma toraga aman uterine contraction aduga ji uterus ki contraction hai tar angang khau tasan be contraction je minute kaya contract tawri ko minute tara natra punghai am do kyam hai masing kya contract tawri ko kyam kanna tawi habje loina yeng ngam meba aduga same time fetal heart ki rate to hadi minute amada heartbeat kya le ke to 150 160 140 वगैरह को दो में हम दो कंटीन्यूअस यिंग दोने बा को सिना इलेक्ट्रॉनिकल मॉनिटरिंग हाई करे पूरा टाइप से खाइदो पदी नत्रे अदु मखन हाई तोंगान तोंगान मने को अदु अतोपम न सेकेंडली कमाइन क्लासिफाई तौगे यागे हाइगर दी होई लो रिस्क अमा दगी हाई रिस्क मॉनिटरिंग अमा को इंट्रापार्टम मॉनिटरिंग दा लो रिस्क हाइदी मथंदा हाइदी के हाइतारे का एंटीनेटल केयर दा को एंटीनेटल चेकअप तौ में कॉम्प्लिकेशन अमुक लैखिद्रे अदुगा लेबर जु मथंदा हौजराबा को स्पॉन्टेनियस हाइजे मथंदा हौजरागा माजे दुम एक्टिव लेबर चंगाबा को कॉम्प्लिकेशन अमु याव पेशेंट नतबा अदगी लेबर जु मथंदा दुम हौजरक पजे कोइना लो रिस्क मॉनिटरिंग दा दुम माजे थंगरने बा को अदुगा लैहौरी बात यानम्बा हाइदी कॉम्प्लिकेशन याव को एंटीनेटल दा हार्ट डिजीज पु वगैरह एनीमिया बु वगैरह अदगी बीपी वांगबा को डायबिटीज मोजिंग लोइना हाई रिस्क कैटेगरी लोइन चंगने बा को अदुगा मोइजिंग जे नतबा एंटीनेटल केयर दा रिस्क लैबसि नतबा अखोइना कहता है डेट हेंडो ए था हेंडो ए को नत्रगा अंगांग पी ए थुना पोकथोक्सी हाइबगी हिदाक थारगा हिदाक काफलगा लेबर होवन बकांगु एकदम हाई रिस्क चिंगे मॉनिटरिंग की मतंग दने को हाइजा मॉनिटरिंग दमो जे हाई रिस्क ग्रुप मॉनिटरिंग होइना दम चिंगरनि तोंगान
दुईदी कनो मॉनिटरिंग तो वजे मखन अनि थोकना हाइदी लो रिस्क का हाई रिस्क लो रिस्क का हाई रिस्क का देखि इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक का कोइना हाइदी सीजन अबगी मतुंग इन को नो हाई बोज की इंट्रा पार्टम मॉनिटरिंग होजे इलेक्ट्रॉनिक कनो इंट्रा पार्टम मॉनिटरिंग सिंग जे थाइना दगी लेरक नत्रगा होजिक अनौबा ट्रेंड ओइ बजाला मसी हॉस्पिटल खुदिंग मक्ता मसी कुदोंग चाबा से ले बजाला कनो की अनौबदी नते याम कुइना सीजन रबनी को कोइगी दुम मपान हाइदी इवन इंडिया जो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल चौ चौ जिंग सिटी जी लोइना सीजन नरिनेबा अदुगा खोइ गवर्नमेंट हॉस्पिटल भक्ति यौबो खितंग वारी अदुगा यौबा हाइजे सिटी सीजन नरगा खोइ थुना का तारे मेल फंक्शन होय भाई तारे पेशेंट लोड यामनिना कइनो द पेशेंट अमा द पुरा नपग लेरगा अदगी पेशेंट खुदिंग मकिसु खोइना सप्लाई तंगमदा गवर्नमेंट सेटअप त को अना कॉर्पोरेट प्राइवेट सेटअप अचो अचो बोदी लोइना लई अदुगा फॉरेन ददी स्माइना लोइना थमनरे कइनो द खोइना इंट्रा पार्टम मॉनिटरिंग तबसे हाई रिस्क ओइरगदी मैं कि अखोना 2:1 रेशियो द मॉनिटर तौगदने हाइना रिकमेंडेशन लेरमनेबा हाइबदी पेशेंट अनी तगी हेना मी अमना मॉनिटर तौहम थोकते हाई रिस्क डॉक्टर वगैरह नत्रगा नर्स वगैरह को आई मपान ददी नर्स नजु लोइन मॉनिटर तौवेबको खोइगी बट कनोगी नर्सेस सिंग मोइना मॉनिटर तौदे मी अनी दगी हेना तौहंदे हाइबदी कॉम्प्लिकेशन दो थुना डिटेक्ट तौंगमनबको अदो खोइगी सीटीजी द तौरगदी कमाइना हेल्पफुल ओइगे हाइदा सीटीजी ददी अमा मशीन दुबु मरांग काइना लेरगदी को मी दुदी अमा खतन ओरगज मशीन मंगा तरुक्ति माना दु मॉनिटर तौरनी अदुना एवरी हाफ एन आवर मॉनिटर माना चला तौगदो मशीन दु दम कंटीन्यूअस तौरमिना को माना मर मगत चलागा इंस्पेक्ट तौरगा दु नोइना तौबगी खुलोंग चाबा ले सीटीजी तो हारी बजकी मॉनिटरिंग तौबजे इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग तौबा हाइ तारे को मॉनिटरिंग तौबजे करी करी डिटेक्ट तौबा ngamge कनो अंगांगी हार्ट बीट अदुदु साइ डॉक्टर मैम हाइगिदन को स्ट्रेस लेवल लेतबा अदु करी पार्टम मॉनिटरिंग खोगी इंपोर्टेंस से को कनो ने खोइ एंटीनेटल केयर था मापन को था मापन जे कोई कहता है मिरोन बीजिंग ना तुम लागा चेकअप तो नहीं को एवरी मंथ महीना तुम वाना मतम काई थोगा चेकअप तो लक्सरी नहीं को अदो एंटीनेटल केयर द कोइना प्रॉब्लम डिटेक्ट तौरगा को सपोज कॉम्प्लिकेशन अमा ले रे हाइगदी मोइजिंग जे कोइना हाई रिस्क मॉनिटरिंग द ऑलरेडी थमदोरमने को माना लेबर द चंगा कांदा को अदो कनागुंबा कोइना कमता डिटेक्ट तौदबा एंटीनेटल केयर डिटेक्ट तौदबा जिजु इंट्रा पार्टम दी लेबर चंगा कांदा दी अदुम प्रॉब्लम अदुम थोलक पे यावेबको अदुदने अखोइना कह तारे डिलीवरी जे कहता नॉर्मल हानदगी नॉर्मल याने नॉर्मल दलागा नॉर्मल अदुम की एक्सपेक्टेशन द लेरगा को नॉर्मल पोकन हैवी की एक्सपेक्टेशन लेजरगा जु हाइदी पोम दाइदा को लास्ट मोमेंट अदुम ऑपरेशन का तौबा दरकार तारई जे मॉनिटरिंग दो तौबगी मरम मोइदनेबको अखोइना कॉम्प्लिकेशन मॉनिटरिंग तौरगा कॉम्प्लिकेशन द थोक्त्रिङाइदा सीएस ता होरगा सिजेरियन ता होरगा यारे मखै कॉम्प्लिकेशन दो हंदनबा नत्र थोंदनबा डिसीजन लौरा कांदा तौरिने अदो इंट्रापार्टम मॉनिटरिंग की इंपोर्टेंस सिने एंटीनेटल केयर कमता लेतबा पेशेंट हाइदी कमता कॉम्प्लिकेशन लेतबा प्रॉब्लम लेतबा पेशेंट जे लेबर द अदुम कॉम्प्लिकेशन तौदना अदुम ऑपरेशन तारकवा को नत्रगा खोइगी अतोप कॉम्प्लिकेशन अदुम यारक यावे मॉनिटरिंग जे तौबसिने तौबसिना खोइ पिकअप तौरिनेबा अदो होजि डॉक्टर ना हाइबी हिबस कनोगी एंटीनेटल केयर दे प्रॉब्लम कोइम लेत्रबा दो लास्ट मोमेंट लेबर रूम द संग कांदा कनो इलेक्ट्रॉनिक इंट्रापार्टम मॉनिटरिंग तौर कांदा सी जे कनो तौबना सीएस तौबना फरनी नॉर्मल डिलीवरी जे कनो अंगांगी दमक्ता नत्र ममाई दमक्ता यामना कॉम्प्लिकेटेड ओइबा तारे यामना स्ट्रेस ओइरे हाइना डिटेक्ट तौबा ngam इजे सिदा करी करी मखल नो ममाई डेंजर में याम डिटेक्ट तौबा ngam इजे इन खंजनिंग बदि ओके तो फजना कनो तौगे को इलाबोरेट तौजरके कोई अइना हाइजगिदो अखोइना चेक तौरिबसि पैरामीटर्स को मैटरनल पैरामीटर्स हाइतारे ममागी ओइबा पैरामीटर्स को अदगी अंगांगी ओइबा फिटल पैरामीटर्स को अदगी अंगांग खाउगी यूट्राइन पैरामीटर्स को अखोइना चेक तौरिसे को अदगी अमना खोइ लास्टना अखोइगी लेबर की पैरामीटर हाइरगदी अंगांग खाउ मचिन थोंग हांगबगी पैरामीटर सी मरीजनेबा मरु ओइना अखोइना नैनरिसे को इंट्रापार्टम द इंट्रापार्टम साइन तौकांदा मोस्ट लाइक अखै हाइतारे मोस्ट कॉमनली को खोइ कॉमनली अखोइना अंगांगी पैरामीटर्स ताना मना सीएस तौगलेबको कोइना फिटल डिस्ट्रेस हाइरैजे कोइगी अइना हान हाइजगिबन लेबर जे यामना स्ट्रेसफुल ओइबसि कंडीशन नि ममागी जु को ममादा स्ट्रेस ओइमिना ममा अंगांग दसु दुम स्ट्रेस लाकनी को कोइना ममाना ऑक्सीजन लौरिबा अदगी कनोगी ममागी हाइड्रेशन सि मयाम जि फरिगे अंगांग द दुम कनो तौदेनेबा अंगांग जु दुम फजने हैंड टेकल तौदेनी अदु एडिशनली अखोगी अंगांग खाउ तासलकबनि यूट्राइन कंट्रैक्शन लेबनि को फोर्स अमा कंट्रैक्ट तौरमिना ममादगी ब्लड सप्लाई को ईदनी को लोइना ऑक्सीजन के चतोइजे अदु सोगी कंट्रैक्ट तौरी मनुंगददी ब्लड से अंगांग द सप्लाई अमु फंगोइदेनेबा द मोमेंटरीली मासे पूरा काइदि मतम दुगी को जी कंट्रैक्शन लेबजे हाफ ए मिनट टू
ko 1 minute ne 1.5 minutes fo dum prolong to yawe ba ko adu si matam ji da di ma amu phangoi de ne ba si matam da phangjingai matam ji da angang duna mathan da stress to tackle to ngam rangam dabra haibagi kano da khoina fetal parameters da khangdoi ne ba ji ki either khoina stethoscope na yengera CTG machine na kano tawgera ko ado magi angang gi mihundu da khoina reflect torok to ni si gi parameters mayam je ko maje oxygen wale hypoxia le anoxia le ha ba je reflect torok to ne ba ko si je pick up torok kan da khoina angang kano gi mama da oxygen pisan na hydration pi da na ko adagi position change torona kholona khoi gi ka ta intervention tongan tongan ba le re ba ko si mayam je toraga magi mihundu amuk phagala ga di akoina pami ba kano do yaura ga di adum labor do kitang amuk continue to ba yai ko aduga sigi je tawra matung da bok kana kano tawngam draga di maje angang si manung da stressful oirabni na delivery immediately haidi within half an hour 1 hour the delivery to thopana hena phadoi ne angang du gi oina adu su simba kandane hana normal atai kamta problem nei tabida normal pokpa yagada bu operation darga ta ido fetal parameter gi matung ina ko sina fetal gi example ama joi pizza rakhi ge ko second example sina koi angang khau gi hai angang khau si contract tor kan da hai tasal a kan da ko angang si tam tam na makha indhar aga ma je makok thola ga deliver tok dene ko so contraction je wala ba contraction je wala kan da khoina hidak hap te ni contraction hengat na ba ko ai hana jo hai ja ga amaina angang khau contract tona ba hidak bu hapa ga di normal risk ju tum high risk ne dum consider tawre pen monitor to bai matang de ko duna contraction hengal na hidak je thar gan da ma ai khoina muk hana assess to ne ko agi angang thau thong hana hang phajana hangam da ba do hidak ma hidak hapa kan contraction hengal la kan da phajana thong hang do ra bra ya thong hang do ra ba ko dagi makuk mathak ta le ram do makuk indhara bra ko ai di makuk tu kum dharak to ni ko labor manung da adu du mayam do yadraga di aina phanayam hidak piraga su contraction lairaga su kumthaba yadraga di adum adu zum operation darka tarak tene kaino da uterine cancer hengali ga in haijagi do angang da stress hengal tene adagi atop adagi example among log je mama gi parameters haije ko mama gi parameters ma je khoi hidak tha dana contraction laire kumju kumdharai adu ga ju labor ji kuire pung tara hena chang dana ma je adum stress laire humang kadana kodana ma ware so hon basu ware kan tore mama jam stressful ore adi mama gi stress tu gi kahta re adu do kahta re koina factor oina lawraga dum operation thangal pasu yaw okay yam no je doctor na hojiki angang gi normal oina laktar ga su last moment da cesarean gum tawri base kari gi no haibagi matang da doctor na yam phajana haibi khre da matang aswai da break amata logjage break ki matung da interpartum monitoring haiba topic asigi matang da amuka hanna khana nei na jage znet break ki matung da amuka hanna taram nokchari doctor da break ki mamang da hojiki interpartum monitoring se tawraga mai complication me an je kamaina detect tawgani adugi matang na nei na khre da hojik doctor dagi khangjan ni base akoina sum tajaba da ko keno doctor check up sala kan di normal oina pokani high aduga last moment da doctor na paisa chaning dana operation taw na high re khole kaina maina maral sibuju mayam lai ko doctor adu sigi matang da su doctor gi kari haining doctor na kari haining bagi habdu khangni hoigi normal pokani haibase ko tha horok padagi haibam di thokte ko koina tha suramaga koi tha suraga ko lepi matam du adu matang da koina pelvic examination amon tawe koi pelvic examination haidi mama gi kam je kamain tawe angang du tholak pa yagadra yaroidra haiduma basic assessment amon tawe maje labor changdring aidani haise antenatal assessment antenatal checkup to chingni se ado kam khuba kangu dadi adum koina straight away nangi se angang makok tholak pa ngamoi chaloi operation adum tani haiba si advance hoina khang si adum advance hoina khangani si mani ko sigumba case khara jina koina kai hai absolute indication haireba ko koi cs tawdadi yaroi da kangu ama lere adumadi han mangjong na adum nangi cs tawrani na koina adum han adum lepani labor changhan gi moi gi jarkar gi na tama moi ji question sunglak lakte in case moi ne yek ba horoga de koi khudak da operation torni kaina da makok tholoi dam ni na mama wahan ba angang wahan ba gi darkar ta de labor and moreover makok to pallar lai na angang dasu mama dasu khudong cha da ba ka hade mayam tholak pa yai ko aduna moi straight away koina operation torani sigumba da atopa ma example hajana koina cesarean han anirak tawga ba kangu je anirak tawga di ahum suba moina angang ama conceive tawre na khalaji adu madi total cesarean hari hanadi gi dum cesarean ko no question
कोइना माजे नॉर्मल की वा सुंगन पलर डायरेक्ट सिजेरियन को सुम बजन एब्सोल्यूट इंडिकेशन सिजेरियन हाइबो को सिगुम नतब अतै सिदी कोइना मोस्टली लेबर चांग कांदा डिटरमाइन तवे को एब्सोल्यूट इंडिकेशन द एग्जांपल हम जे पंजगे अखोइना कॉमन ओइ मणिपुर द अखोइगी प्लासेंटा प्रीविया हाइतार अखोइगी अंगांग खौ मखा लेबसे अंगांग खौ मखा लेरमिना मको कुमधबगी वाखन वासुंगै लेतरे नाउफम दो हाना तारागदी अंगांग ददी दुम खुदों चादब ओइदोनि अंगांग दम मनुंग दम लेरोइदोनि को नाउफम दु ब्लड सप्लाई दि नाउफम दु लाकने मेडिकेशन तौगा माय या दे दुगी नो लेते अखोइगी प्लासेंटा प्रीविया द ओनली थिंग कोइना नौरिंग आइदा अल्ट्रासाउंड तव कान द प्लासेंटा प्रीविया नाउफम मखादा लेरमे हाइबजे कयम कान द था सुरा कान द मथक कितंग चखतखिबा यावे अदुगा सिदै जा हिदाक चारगा चखतखिबा हाइबगी नोसन दिसुने ले मसामतोंगी मसामतोंगी को कोई यूट्रस तु चारपदुगी मतुंगिना माना चिंगंगा पुगिबा हाइतारे को तो हदुदी कहतारे अदुदी मसागी नेबा हिदाक चारगा खोलगा तव अमो नते को अदु हारिबोजी की प्लासेंटा प्रीविया जे यामना हक्चांग साजिन याम तव यामना चटपा खोटपा सिंगदा न चार ए हाइबजे असि चुम मजा अदुसु चुमदे प्लासेंटा प्रीविया से कोई मखन कयाम ले कोइना मेजर प्लासेंटा प्रीविया हाइरगदी प्लासेंटा प्रीविया से मयाय वायरक ओइन लेदोने सुमबददी इन ऑलमोस्ट 90% 100% 95% दी मथा काखल रोइदबने मोइना हे ngन अल्ट्रासाउंड तौबद सुखोइना दुम खांगेबा मेजर माइनर हाइबसे को मेजर कांगु सिदी मतुंगी अल्ट्रासाउंड द काखत कने हाइबगी थाजबा खोइदा यामना नेमे अदुना तब माइनर प्लासेंटा प्रीविया दी दुम चखतखिबा यावे अदु सी एक्सरसाइज का कनोगा मरी लेना दे प्लासेंटा प्रीविया लेबा कांगु द ती एक्सरसाइज दी यारी गई तौदबना फै ब्लीडिंग तौरकनी तौबना प्रीविया ला इनेना डॉक्टर ना हाइबा लेबा अदु नते प्रीविया लेबा नते प्रीविया लेरकांदा एक्सरसाइज तौरकांदा ई थोपगी चांस वांगबा अदुन ओके सी हाइदी कथंग मिसकंसेप्शन हाइदी नाउखम मखादा लेरेमिना को अदगी अंगांग खाउ नाउखम मखादा लेबा हाइजे अंगांग खाउ की थोंग मथक्ता लेदोनेबा प्लासेंटा जे अदुना लेंग खोप तौ कांदा ट्रिकलिंग ब्लड ट्रिकलिंग तौबगी चांस हेना वांगबा अदुगिन अदु सी फसना यम कुपना खंगबा दरकार ताई हाइदी इमुंग खरददी लाइक मिरोल अमनिना पोथागनो हक्चांग साजिन तौ अंगांग डिलीवरी नुगाइनबने काइना जो ले अदु माई मिरोन बीजे मा प्रीविया लेरम तारगदी माने प्रीविया लेरगदी कंट्रा इंडिकेटेड हाइद्रगसु माइल एक्टिविटी गी हेना तरोइदमनि को अदुगा एस सच प्रेगनेंसी दा पूरा पोथारगा लेबा हाइबजिजु एडवाइजेबल ओइदे अदुम एक्टिविटी तौगदमनि मोर सो खैना टर्म सुरकांदा खोइगी स्क्वाटिंग गुम्बा पोजीशन कनो तौबजी नॉर्मल डिलीवरी दा गदगी अखोई लिगामेंट कनो तौकान पोम दाइगी अखोई लिगामेंट स्ट्रेच तौ खोपदा दुने हेना काने दुने पूरा सेडेंटरी जु काना एकदम हाइदी दुम डेली एक्टिविटीज दुम तौवा वाकिंग खगा चपा दुम फै प्लासेंटा प्रीविया गुम्बदुना एक्सेप्शनल हाइतारे तो डॉक्टर हजिकी पनबिखिबा हजिकी इंट्रापार्टम मॉनिटरिंग इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग मैम सीटीजी सिमयाम जे तौरगा अंगांग से स्ट्रेस लेबर लेतबरा मामा की कंडीशन मैम खंगबंगम नमना मॉनिटरिंग तौना अखोइना कनो यामना थोहनिंगदबा खुदोंथिबा मैमजु अदुम थोक्तबसु नते डॉक्टर जो मसी करिगिनो हाइबसे डॉक्टर न खरा थंबी इंट्रापार्टम मनुंगी मॉनिटरिंग तौना अदुम खुदोंथिबा अंगांग थेंगनाबदा खुदोंथिबा मैम थोरिबा मैमजे करिगिनो आइना कनोगी अमजु हाना पंजगिबजो कोइना आइडियली कोइना तसेंगना यामना आइडियली फॉलो तौगे हारगदी को आइडियल तौरगदी छुंतोक थोय हाइबदी लेते को डेफिनेटली इंसिडेंस ए कोइना हंदाब ngamni आइडियल सेटअप तदी कोइना हाई रिस्क पेशेंट डील तौ मतम ददी लेबर दा आई डॉक्टर अमना मी अनि दगी हेना इना मॉनिटर तौबगी कैपेबिलिटी लेते बा दुना नेबा कोइना मी अनि पेशेंट अनि खतंग येंग हाइजे को अदो मयाम खंगबिरंगने कोइगी क्या तारे कोइगी हॉस्पिटल सेटअप ता पेशेंट क्याम यामी दगी डॉक्टर क्याम यामगी हादो को अदुना मॉनिटर तौरगसु चिथा हौबजी अदुम कहतारे अदुम याउदब नति हाइदी कोइगी कॉम्प्लिकेशन से कमाइना पिकअप तौइनो हाइदा कोइगी हाई रिस्क पेशेंट दा फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर हाइतारे को कोइना माइ थोंग पुरा हांगद्रिङैदा को अंगांग खाउ थोंग पुरा हांगद्रिङैदा लेबर दि लेरबा एक्टिव लेबर दि लेरबा कंट्रैक्शन लेरबा थोंग हांगगा दुगा फुल दि हांगद्रिबा मतंग जे कोइना फर्स्ट स्टेज को इसे पेशेंट अमगी कंट्रैक्शन जे कोइना एवरी हाफ एन आवर मॉनिटर तौदेनेबा नॉर्मल रिस्क को नॉर्मल रिस्क एवरी हाफ एन आवर मागी कंट्रैक्शन अदगी फिटल हार्ट मैम से को अंगांगी मिहुन अदगी अंगांग खाउ कंट्रैक्शन लोइना मॉनिटर तौदेनेबा एवरी हाफ एन आवर को अद एवरी हाफ एन आवर जे कोइना चलागा कहता स्टेटस को थमगा मॉनिटर तौबो नतेबा कंट्रैक्शन लाकानी कंट्रैक्शन लाकांदा कंट्रैक्शन क्याम कुइना तौरी को क्याम कुइना तौरी अदगी तौ कंट्रैक्शन लेकांदा इवन अखोइना पायरा कांदा अखोइना खंगजबै वांदो मेकिदी कनोबुदी नत्रे क्याम कन्ना तौगे हाबदु अखोइना खंगबदी ngамदेबा दु अखोइ इसागी एक्सपीरियंस को आई कंट्रैक्शन जे एडिक्वेट ओइदि हाबदो हाइदि तासनबगी शक्ति जे को अदु मेसेज तौदोनी अदगी फ्रीक्वेंसी एसेस को हाइगदी अखोइ मिनिट 10 दि मिनिमम पेशेंट को लेतबा यादे
ko minute 10 da contraction ahum laibra mari laibra manga laibra ko kaino da contraction ani khadang lakpa ahum khadang lakpa di wat liba ne ba ko khoi hida kapa changi ne ba hida kapa contraction da masing hengalan doini dagi 30 seconds ta wodo 1 minute buti contraction le handoini 45 seconds le handoini ko si mayam je monitor tab kan 10 minutes 15 minutes de patient khuding gi dum chang doram ne ba ko adagi contraction da loira matung da fiddle heart to khoina minimum 1 minute ne khoina auscultate taraga haidi na kong na taraga angang gi mi hun je kamai tawge habdo haidi second taraga loiba wan nate ba na minute ama full tawge ne khoi contraction me am da loira ka hai contraction ama pura loira kan da amagi angang mi hun je chum ibra phari bra na taraga nem thari bra wang khali bra hai je du matam di ngai ne na dum khan bi minute ta tranga do patient na ma chang amani na patient ani yam da ahum dagi hen monitor da was ideally ngam pham di thok te adu ju dum hona na dum tawri ne adu da hoi mi hoi bani na dum ka heta re miss taw yaram ba yai ko adu ne adagi atopa mana detect tawraga ju akhoi gi khudak ta operation taw bagi facility hai tare adu ju phang da ba yawe ko ot engage lai dana ko hodi ot di tawar sena prepare tawra hana mamang bang jong na case ama gaini gi hadi cesarean gi oigera atopa gi oigera emergency atai ju bhai da lai mi na ko adu thagat pangam da na tawdi tawraga ju khara thengdana tawba adu masu dum yauri ne ba ko adu si mayam ji di khoi mayam punna infrastructure inconveniences hai batari me se mani chume adu su chume adagi akhoi ju kitang hoi akhoi gi base level da dum sidagi honari jagi hela hona bagi ju dum kano lai scope su lai ri ko dum do hari boziki intrapartum monitoring se labor room da changa matung da ideally every half an hour changai adum yenga da bani doctor na si normal risk ni ko high risk na amuk every 15 minutes ni yeng do je adagi one second stage hai di angang fully dilated hai dare ko thong di pa hanga ba makok ti kitang wang na lei ba pura tholok tri ba ai di thong hang ba complete oi ba dagi angang pura tholok ba si bok second stage jing do ne ba ko si manung da na high risk da every 5 minutes monitor tok dine ba adu di khan bi every 5 minutes doctor amna delivery to inga da monitor tawringa da patient ani duma di kana na monitor tawni haidi doctor masing sudragadi natraga nurse ki masing sudragadi sine ba khanbam haidi hujik naina ba yamna changi je adu di recommended ratio recommended to ga practically to bajiga adum khena rakani ko kaino da every 5 minutes ai sidai da devote taw ngamaroi patient ani amsu lairi mina ko aduna si mayam ji adum yeng da ba yade ado harba aina khangjaning bade hojiki monitoring to bose maximum duration je kano 12 hours ko more ga 24 hours to labor gi je hai labor gi se kano ne akhoi gi labor je matam maina ka heta re fix oina taw da bana phai ha di ko kai gi no de hajare ke akhoi gi labor je pukti yek pa ko thong hang draga di mo active labor do chingdri ne ba ko once active labor do chingraga budi koi every 1 hour the centimeter amount di hangdok pa gate se hangdok pagi rate lai gadong ne ba ko in case adagi khitang slow oiraga di khoi hidak tharaga rate to hengal hanaba tok de ne ba ko once active labor changa ga di khoi jam line decide tabo ngame ko active labor gi matung active labor di 3-4 centimeters active labor ne ba ko ana 3-4 centimeter in 10 centimeter yo je minimum hadi yam of the 7 hours ko 8 hours lower sine ko 8 hours manung di deliver tawam thoeba active changa gadi ko ado active changi changde haibu di doctor duna yenga haidona duna akoina labor room da pusan gi badi kuire duga deliver tawde haibasi dilatation du leba ko mabukti hadi haida angang khawdi tasalamina bukti naraba ko bukti yiba adu erga ju thong hang da mina akoina determine ema se kuimalle operation tawje haibagi adugi decision du akoina lepo yade once active labor da changa gadi kahata re magi koi gi rate to kano tawbani na ideal oide mai je yamna kano slow oi koina slow labor hai tare ko natraga obstruction ai ka tare koi gi labor dystocia hai je labor je hor maga leb khi baje chumba oiraga di koina dum operation thangal leba aduna tana active labor changjing ai da di dum koina monitor tawbagi wa dani aduga thawaina koi gi ka tare time gi cut off ti dum thamdri once active labor changa ga budi dum adugi rate tu koina yawbang amdraga di operation bu ero ko adugi decision hana logun hari boziki monitoring to was na di magi mayam detect to bangam manina kari mang kano so many steps mayam kano advance lokhat pa mayam yarani ado ita ga ju hosiki hari ba monitoring je CTG monitoring je magi drawbacks magi awat pa je kari lebege have this doctor na thambi intrapartum monitoring di no question mi khuding maki haidi mama khuding maki darkar ni ko everybody labor changa ga di intrapartum monitoring dum tagodawni
इंट्राबाद मॉनिटरिंग तौबदा अखोइना स्टेटस्कोप न तौबदगी सिटीजी न तौबदगी एडवांटेजेस यामना लेग्रे हाइदे आइना दुम पंजरिदनि माइदि कंटिन्यूस अदुम मॉनिटर तौदरमिना अखोइना मिस आउट तौबा सोमना हाइबिगिबदो मॉनिटरिंग तौना पेशेंट नत्रगा मामा नत्रगा मचादा तंग खुदोंग थिबा थोकपिजे करिगिनो हाइबदो जिगी मॉनिटरिंग दुम तौरगदी कह हाइतारे अखोइना मी वालगजु मशीन दुदि अदुम कंटिन्यूसली तौदोरिमिना को अदुम अखोइना अदुम डिटेक्ट तौनेना खंजै को अदो मागी ड्रॉबैक से आई इसानदी यामना कन्नदी खंजादे ड्रॉबैक ने हाइना को अदो अखोइगी कह हाइतारे अखोइगी सिटीजी बु यामना यानिंगदबा ग्रुप सु लेरि अखोइगी गायनेकोलॉजिस्ट कनोदा को अखोइगी वर्ल्ड फोरम दा अखोइना मोइना हाइजिना अखोइना सिटीजी ना डिटेक्ट तौरबनिना डिटेक्शन रेट तो हेंगलमनिना अदगी अखोइगी सर्जन जिंजु गायनेकोलॉजिस्ट सिंजु प्रोएक्टिव ओइरमिना डिसीजन जे थूना लौरे सिजेरियन की डिसीजन थूना लौरे अदुना सिजेरियन रेट से हेंगले सिने बखोइगी कनोगी ड्रॉबैक हाइतादी को सिजेरियन रेट से कमाइन हेंगलिनो हागदी अंगांग जे अखोइना नाकोंगना तारगा फाबददी डिस्ट्रेस ओइरोय नत्रगा चिथाउबा जु दुम यारंगनी को कइनो दा अखोइना यामना के हातारे चेक्सन तौरगा जु मरक्ता हाइदी पुंग अहु मरीदा अमुरका क्या कहते हैं मिहुन खरा कनोता हो बजुदी तुम चिथा वयारंग मनी को ची में हमदे अमुक चिथा रोए फिटल कनोदा दी इलेक्ट्रॉनिक तदी को लोइन डिटेक्ट तौरनी सेकंड खुदिंग डिटेक्ट तौरनी ना यामना चेक्शन ब कांगु ददी अमुक खजितंग कनोता बुदे कोई रिस्क एडवर्स हाइ तारे को पेशेंट दजु डॉक्टर दजु कोई पेशेंट दजु तुम पाउले फाउनो दनी ए सी रिस्क समाइन ले कंटिन्यू तौगिजिरा ऑपरेशन तौरजिरा हाइबदा पेशेंट नजु रिस्क एडवर्स वरबा डॉक्टर नजु रिस्क एडवर्स वरगदी रिस्क तो लवनिंगद्रगदी सिजेरियन दुम तौरनी अदु सी की कनो ओइदुना रीजन जो ओइदुना सिजेरियन रेट से हेंगले सो वेस्टर्न कंट्रीज दि अमु सिजेरियन रेट हेंगले ना हंदनबगी मोय सोना गंदी हंदनब ट्राई नेबा तौरिजा अखोइ सोमदि सीजीजी की रिक्वायरमेंट जिने यामना मरु ओरिजु जी की सोमदि रिक्वायरमेंट जे कनो अखोइ की रिक्वायरमेंट ने मोय सोमदना माइना यूज तो हंदनब की कनो प्रोपोजिशन नेबा सोमदगी लाइसिना कोई सोमदना सिजनबा क्या कनोगी इंटेंसिवली सिजनद्रिबा अदो डॉक्टर हजिकी हॉस्पिटल मयामददी सिगी मॉनिटरिंग तौबगी खुदोंग चाबसे लेत्रि हेन डॉक्टर दजु हाइपेड हाय गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स कुमददी क्या यरोक्त्रिबा माले हेन डॉक्टर नजु पनबिकिबा माले दु हारिबा हजिकी इंटरपार्टन मॉनिटरिंग इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग तौबसी इज इट वेरी एक्सपेंसिव और एक्स्ट्रा चार्ज लौबरा एक्स्ट्रा चार्ज सी खरदी दुम तौनी को कइनो द अखोइना एक्स्ट्रा मा लौरेने दुगा एस सच मशीन जिदी यामना तांगबदी ओइरोय को हॉस्पिटल अमगी ओइनादी को इंडिविजुअल लेवल लबुदी नदोनी को अदुम अफोर्डेबल ने हाइतारे कोई 1.5 2 लाख अदुम फाइदी दुम हाइतारे डिसेंट को अदुम क्वालिटी दुम याराबा सिटीजी मशीन दुम फंगे अदुना कोई होय सिजा दसो कोई ट्राई तौरी कोई मयाम सी पुरकनबा ना कोई कना कनोगी सजेस्ट तौरी गांगनारी दुगा मिनिमल चार्ज तगो ना कोई 1.5 2 लाख संगबा मशीन अमा सिजनबदबु पेशेंट खुदिमत चार्ज क्या हेंगलकनी को दुना दुम याने न खल याम नुंगाइजे डॉक्टर दुगा डॉक्टर मतम सुलोय सलगलबनिना इरो लोयबदा खंजनिंगबा क्वेश्चन जी होजिकान जी थाइनगा येंगनाबदा सिजेरियन के रेट यम वांगखले अदो हारिबा मॉनिटरिंग तबो मयाम सिना जु रिस्क फैक्टर मयाम डिटेक्ट तौरबनिना सिजेरियन के रेट सिजु हेंगत हलेन हारे अदो अदुगा ममा ओइबि सिंगना जु हाइदि वार्निंग दबनिना नानिंग दबनिना प्रेफरेंस हाइबदारे पेशेंट प्रेफरेंस हाइबदारे patient's preference moinasu adum cesarean tawjage na haibagi changsu mayam leire haiba adu doctor ena khangjaning badi normal delivery se adum chathana bagi damakta miron bisingna kari kari pakhat kadagi kari thawra kai responsibility haida kari chinjak tagi ogera exercise tagi ogera adum mayam lokhallaga normal delivery oina bagi जुमे कोई सिजरियन रेट से हेंगले कोइना आइना हाइजागिबदनि इंट्रापार्टम मॉनिटरिंग जु यामना कायतारे मेजर कोज निको मेजर रीजन हाइतारे मपालमददी स्पेशली को दुना डिटेक्ट तव हेंगले अदुना तवा अखोइगी उजिकी लाइवलीहुड ननि सिजरियन हेंगली जु हाइतारे को कोई उजिक मैरिज की एज अदगी चाइल्ड कायतारे चाइल्ड बर्थ की एज अदुम लोय हेंगले को नुपीगी ओरो नुपागी ओरो कोई कैरियर ओरिएंटेड ओइरामनिना चाही हेंगला पुजिना कई ओइगदा अंगांग जे प्रेशियस ओइरे हाइबदी अंगांग जे मखा तादबसु दुम यावरे को अंगा अमा खता अनि खता लोइसम यावरे अंगांग जे हेना प्रेशियस ओइरे को अदुना सुमबजी अमुक रिस्क तो लौनिंग दरे हाइतारे को देन अतोप अमना चाही याम हेंगलिबनिना कमाइन तौगेदा अखोइगी इनफर्टिलिटी की कनो जु रेसु हेंगले इनफर्टिलिटी ओइरमिना वाना फंगक अंगानिना अमुक रिस्क लौनिंग दरे को अदुसु अतोपमनि अतोप अदगी यामना मेजर ओइबा चाही यामिगे अखोइगी मेडिकल डिसऑर्डर सिंजु दुम हेंगलकनी हाइबदी बीपी वांगेरा शुगर वांगेरा दुम यामजे को सीमे हमजी एंटीनेटल चेकअप तो दुम लेना डिटेक्ट तौरी पोनी दना सीमे हमजी उजिकान रेट दुम हेंगलेबा नो डेफिनेटली एंटीनेटल चेकअप तो इन हाइजागी दुम रिस्क हेंगल पजिदी अकोइना दुम हाउबदगी कैटेगराइज तौरनी आइदर हाई रिस्क मॉनिटरिंग तौगेरा याबु यार हाइदी अकोइना
monitor tawba ngamkhini risk to adu yamna hende hargadi natragadi adum labor gi stress sum pi dana adum cesarean tawgera ko si me anjan we hengat pane aduna normal ke hetare normal rate ki hengat pagi high batar di ko koi gi chaba thakpa di kya leitre ko aduga hoi exercise ain haje gi bedo dum yamna sedentary oi bagi mohta koi gi dum active lifestyle je dum sina hena phagani ko adagi moreover term surok pakana koi gi squatting posture ga je maram marak ta tawba khotpa je dum kanai ena khalle the manageable is se khara nauna yum pan yes adu budi chumme adu ga su koi gi haidi matam jigi hai tare ko lifestyle je to kala koi gi reproductive adagi reproductive koi gi ke hata sab sab age group hai ga di koi gi 21 dagi na 29 30 box koi gi koi di most reproductive oiba age group hai tare no pi gi na ko once 30 cross to ga di dum handarak to ne 35 ki matung di exponentially handarak ne ba fertility dagi adagi even pregnancy complications ko maternal dagi fetal complications hengala adi adai adui mathak da doctor nang sai pan bi hiba genetically moi kano naupam je khuba sing ju odi adu khoi gi pelvis khuba sing je ko pelvis khuba sing ji khoi gi maternal age na khuba ne habdi leite ko adu gar ju maternal age heli ge khoi gi pelvic elasticity hai tare ko khoi gi ka hai tare nu pi gi khoi gi delivery toram dai matam da koi gi pelvis ki ligament sing je saru joint tori ba sing je hena flexible oi re ba moi je elastic oi re ba na delivery to gan moi je expand to ngam me ba sigi pot se chahi yam gi dum handara kane ba na si ju chom si ju liver dysplasia ju me hengala kani si mayam se loina re thank you so much yam nungai je doctor na dong gi yam na chilo matam kai topi dina khoi gi impact news ki studio da linkin bi dina mayam si gi internal intrapartum monitoring gi matang da takpi tambi khiba gi da makte yam nungai je jari thak jaba phong doctor ngasi gi di impact news na chahe ol khuding yoina san doctor ba episode impact handling for a healthy manipur hariba program asigi episode asi matang aswai loshin jarage thank you